Kuki Khulai Piva Singda Ngarang Numidang Jiri Bamda Water Supply Gi Nongna Sabak Water Amasu IEDC Aduna Thugai Krehari Thaudo Singarang Numidang Pungni Pangamni Tara Mangarom Tabada Boro Bekra Police Station Dagi Khamai Kaida Kilometer Mangarom Salagaleba Jatrapur Begal Muslim Village the Thokibani Hari Kuki Zo Mar Khulai Piva Singda Khulasi the Labor Sangaduna Sizinaba Haudriba Water Supply Scheme Amage Water Gi Building Adu IED Plan Tauraga Thugai Kibani Hari Building Adugi Ayam Saru Akai Atoi Thokrabaso Media So Pan Yaukiba Late Hari Jal Jiban Mission Project Kamari Linana, Sinmi Singi Pitopum Topa, Sanpam Pitok Tabagi Mayokta, Toksam Subdivision Gi, Zesina, Nasidagi Chatagani Toramba, Economic Blockade Adu, Mari Linaba Authority Amadi, Minister Singi Maikaidagi, Ta Asigi Tankun, Pabugi Manuk the Soidana Pitolagani Haina, Tazaba Pirakudagi, Economic Blockade Chatagani Torambadu, Hando Krehadi. Indo Myanmar, Ngakpa border pillar number 81 Dagi 85 Pawa, Sambal Kaba Yari Haina, Real Ram, Area Moring Organization Ramona, Kangalagli, Hiramasigam Mari Lena organization Nasina Tadur Pusero Lamana High, Tasigi Anida Tenopol District, Disina border fencing Mari Lena, Zero Amatolok Pugimatungina, border pillar number 81, Dagi border pillar number 85, Pawing of Parinda, Sambal Kagani Hidebasi Yabangam Loy, Hideba Mapam Ase, organization Nasina Kon Mapam Oibana, Mapam Masidang of Kagi Sambal Kabayaroi, Karigamo Mapam Masidang of Kagi Sambal Karabade, Madu the Tolakwa Apafatagi, Texac Kudemak Mari Lena Singapore, Myanmar Irang Amadi Manipur Irang Namada, Namki Sambal Kana Honaribasi, Kudak Lep Kodabani Haina, Real Ram Area Moring Organization, Ramona Tador Poserosina, Mari Navasingi, Puning Sing Silagli, Lalo Shinab Honabugimhut, Maram the Ngak Libesindo ina, Nongmei Chindol lousinba. Illegal migrants in Kukizo, narco terrorist singna, Logi Wangmada, Nongkei Lanselatuna, Manipur Gimia Maru in a Maite Sing Matagda Landarapada, India government, Laximbangam the Badagi, Wato Ase, Malingi Wato Oiragli, Horapam Kang the Basin Kukizo, narco terrorist singna, Manipur Giapun Basakam Thugairame Landarakibata, Taramapanopu Parakiba Sigmanu. Makoina Manipur district ahum Sursanpur Kampo Piamasung, Tenopol Kudum Sansin Kre, Makoina Kudum Sansin Kraba district Singasida, Langaki official Yauna, Mia Maruena, Maite Sing Sangbada, Atengo Table. Mopam Singasida Maite Nataba Atopakalo Kimioshina, Satok Sentobada, Ayaba Loba Made, illegal tax and Singbasing Lobagi Tabaksa Tabada, Langa Nakaris Topagam the Bagi Matakta, Kuki Singna, Namna Kundaba Mopam Singda, Central Government, Buffer Zone Lautokuna, Central Force in the Naxi and the Tonki separate administration Pibaga, Pankak Nade, Amarom the Kuki Singna, Lifeline, Oiba National Highways, Infal Dimapur Amasu, Infal Jeribam Lambida, Economic Blockade at Tabamadi, Lambi Aniasida, Satoxa Sentawa Mio the illegal tax law with the Ratra, Lut Taubun Singbat Satabada, India government Yamaika the gay, Lampen to end the Singimatata action Amata Lokut Patogana, 3 Tadana Tambadagi, Manipur Amusung Benland, Indiaga, Maditan Abaga Pankak Oide. Lifeline Ani Asida, Miam Satpangam the Badagi, Nontaki Lambida Sanabu Honabada Sound, Awapa, Mayonade, Nontaki Lambida, Inakera Kunmio Shingna, Satoksa Singi, Tabak Taurabasu, Sel to Marankaina Pajadaba, Lairaba Mioshingna, Ana lying Lalolitic Madima Hiroshingna, Satnabo Honabada Kuki terroristing Atingba Made, Hot Patupagi crime since Satabadagi, Satpangam the Badagi mainland Indiaga, Marita Nabugi Pibam the Lerakiba, Ta Taramapan, Mapung Pazilagle, Kuki Singa Atamnana, Mite Sing the Nongmei Chindol Unsinduna, Hot Patupagi Tabak Satabada, drone bomb Tadaba Madi missile at the Power Satadun Tamtiba, Mihat Satarba Power, India government terroristing Laxinabo Honabugim Hota, pre Tadun Tamlebasagi, hidden agenda Kari Labukino Habisine, terrorist Kuki Jos in the district Ahum Kudum Sansen Karamatung, Makatana Jiribam district to Sukudum Sansenaba, Lepalatan Alanda Sataragli, Makogi Landada, Zakurado the Pikliba Ahum Yauna Mio Tarupadana Pu Karamatung, Mio Bagi Lisatki Wamada, Mio Binesha Taramatung Tamtina Hat Kibadanatana, Yunke Kaya, Maitaba, Po Mamadino, my caption Bagi, Aki Tuzungaba Todoxing Sataba Leptri, terroristing Asina, December Taramarigi Nuntil, Pobota Boro Bekraki Lamtai Kuno the Labor, Rajasko Bomite Masamagi Yamna, Wana Sazaba, Sangadriba, Semi Pakayum Ama, Aidi Ponsina Duna Tugai Kibado, Labak Tibani, Kuki terroristing Adama Pamada, Hansen Mihat Mipun Yunkai Maitaba Madi, Bom Sizinaduna, Yum Sing Tugai and Texing Satabada, Indian Security Force in the control the Bagi Matakta, Senabo criminals in Pabangam the Lady Basi, Angapoto Amani, Tatrama Panupung Pazilabala Sida, Senaba, illegal migrant terrorist Amata, Langaka Security, Army Musung paramilitary forcing a faraga logi weba, Sedak Pibangam the Lady Basi, Maram Karikino, Amaronda, Miang Punsilan to Nak Celibamite volunteer singda, or in a security forcing na, Akaba meeting the Apa Apunamadi, Hatpatupa Sataduna, Langi Warashin Purakani Haidabasna, Langaki Karamba Makalgi Lalong Haiba, Wahang Late Banate. India government Langi Warashin Purana Satabala Longda, Apunbagi Sakta Mamadi, Masaki Punsi, Lantungak Celibamite Miam Papa, Hatpaduga Lebak Tugaina Landarakiba, refugee terrorist
ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯕꯨꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯅꯥꯃꯠꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯏ꯫ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯂꯥꯟꯗꯥ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯈꯝ ꯊꯦꯡꯕ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯅꯤꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯕꯗꯒꯤ ꯈꯣꯏꯁꯥꯎꯅꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯔꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯄꯤꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯐꯥꯕ ꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯄꯣꯂꯣꯏꯗ ꯑꯀꯤ ꯇꯨꯖꯨꯡꯕ ꯐꯜ ꯐꯪꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯂꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯉꯥꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯕꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯩꯍꯧ ꯂꯥꯡꯄꯣꯛ ꯃꯤꯀꯞ ꯃꯤꯔꯥꯎꯈꯣꯜꯅ ꯅꯤꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ꯫